Thionkorokini bukinyirite nja athuti nyuma kinya ya minista urimi Mithika Linturi gwikinya kuna kuba utethio. Linturi akinyite athinga tene na antu kathomba bareo bawendi bubwega bara kinya bataririte mawega jaria bakathithirie nja iji. Bobo ni nyuma ya Weru TV kumurika kinya mara kia nja iji aria kinya musamari umwe ethiritwe akiritira gwakira nja iji nyumba njega iya gukara mukiri Mithika na nteto iji kinya. Tariki 4 Disemba mwaka muthiru, Weru TV ni akinyire nturene thuti wandine thangatha tigania Central kuthikira kiriro kia Njeba Justa Nkatha mwana kirati kia bina uraringa ibarua na kurombaromba nturene kenda kuonera nja ya wera ya rumiri mbiroro mirimo mpara amwe na mathina yange bia kuria nando na ibarua inandutaira handa etanda watu garua nkaya tukare ende ukiumia kimwe kuma rono ruru wetaruone Nkatha mubunge otiganisti Kayuyu Mpuru na ikinyetherie njai na mautethio kithomba yario bia kuria nyumba na intobiayo amona kwanjiria rwendo rwa kuthambia njai mbiroro Ojete gukurukira kiao kia mwana ukenda tumba kumutethia na ora kiroto kiawe kiri atethie nja yao omba kumitethi na mbiroro tie kuthira bunu Justa amwe na ana bao baile baikirwe cukuru Ikayuyu na nontoina ithe na ana bao baile no batinja mabisa bakuma obisine waziri wa urimi ya Kenya Mithika Linturi ibaikinyethetie nja ikinya botethia na aragutiere twikona news iki TV ya Weru yitawa thina kwa ndamiri tona cia tutonga muno twacoka waziri Mithika Linturi tomweleze cyo nyawe na cionete atutuma twira na kwenda nje gwite Mithika Linturi manto ya mutongere muno na nonto ena manto mengi muno arau akatutume kenda tuya tumwakilisha na tuya tona muci uyu kuendelea na tona bila bakenda gutethua atura tuya tuone tuletera nto bia kure na tumenye thina irengi onde benio na aria mundu wakabatethia yamwe ya mautethio yara yairigeri kuma obisine waziri Mithika inebra bangi bombite otethia ki waka tumatu kidogo tuturio tukua asanti kivo na batu na arua to yakenda tubaretera bia kuria na tuona thina yungi bena chiba utwira iba kwenda tubaikira rui kuba tubira tukwenda kuwa nje tukalwa mananio ki manto ya irio bia kuria na twachoka twarie na project ya rui rerio tubaikire rui tubaconnectere rui muchie bethere na rui rwa kunya muchie na rwa kuura nguo na kinyara kurimare mamunda yo na manto yangi uteithio bra bonte bukendeka kuma thai kiri njai batu tugethera turwa mene nabo ntuburungwa no munene na tumita twetha baguti bakiro nyumba baguriri mburi aja na byo yangi tiere tukathithia no tukuiba kwenda tangira rujiri nene on turimo rujiri jaru kaura to njogu arike kuvuga bekiro rujiri tukare tangira nera bagatano rujiri duro tukena bukutha patheri ontuwa mbiro iri barite utheru ukeja ikathira kandi ya chwitari nio wasiri pia twamuchokeria ripoti aendelee kwa ilia erothe yao nontu tuone erothe yao bando no bakwenda nindi Agnes Karimi mwekuru mwene njae akiamukira intubi oibwaga onto ba Mithika Linturi onto ba ni into bia irio bintu kwere nkabiona oibwa ke mwathani ngaya monekane kabisa na mongela nkoroki antetera tangi alafu natoke andetera roe ayingi ntena byo mwathani mutharime sana na kandi ndawa murungu mutharime sana na thiriri miario buruna kiragi kuma kanywene kawe ni rombake mwathani murungu lao to makere go baba mutharime amena yonte ngai baba ate komena di abiyana ate komena di kumira mwathani murungu akiaria Jackson Mweti mutorio njae na uraba menyaira kwa kaita nende irio bya kare bikuthira na ibwega muno gatha kwa siri Linturi akona abatethie antu agwaka na thina ndito muno acha mbiroro iyu unya kuruga untu tibugi nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.